ubwo rero muri iyo minsi niho Kabila nawe yarashyizeho uruganda ahitwa Irikasi rukora imbunda, akababwira ngo aka ni akabando kazabaherekeza mpaka iwanyu mu gihugu. Uzi Fdlr zimaze imyaka 30 hano mu burasirazuba bwa Kongo, zimerera abakongomani nabi, zibica, zibambura ibyabo, zifata abagore ku ngufu, zikora za kidnapping no gushimuta, zisoresha imisoro ku bene gihugu kugira ngo umukongomani agere mu murima we ajye guhinga akagomba gusorera Fdlr umunyamahanga. Nibyo bintu rero byatumye duhaguruka twebwe nka Alliance Fleuve Congo M23 kugira ngo duhagarike ibyo bintu. Haravugwa cyane inkuru z'uwahoze ayobora Repubulika Demokarasi ya Kongo bwana Joseph Kabila Kabange, bivuga ko yinjiye Goma muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ku itariki ya 18 Mata 2025 anyuze mu Rwanda. Iyi nkuru yakomeje kuza ku mpapuro z'imbere mu bitangazamakuru bitandukanye, uko nawe ubwe yabyemereye radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI. Ubundi Kabila ni muntu ki? Yavutse ku itariki ya 4 Kamena 1971, avukira Hewabora muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Papa we ni Rwanda Kabila, mama we ni Sifa Mahanya. Yize amashuri ye mu bihugu bitandukanye birimo Tanzania, Uganda ndetse n'u Rwanda, maze atangira kwinjira mu bikorwa bya gisirikare akiri muto, dore ko se Rwanda Kabila yari umwe mu barwanya ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko ku ngwendo wa Zabanga. Yinjiye muri politike mu 1996, ari umwe mu bayobozi b'ingabo za Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo AFDR, ndetse Rwanda Kabila ari we se akaba umuyobozi w'uyu mutwe. Mu 1997 AFDR yakuye Mobutu ku butegetsi, maze Rwanda Kabila aba perezida. Ku itariki ya 16 Mutarama 2001, se wa Joseph Kabila ari we Rwanda Kabila yarishwe, arashwe n'umwe mu barinzi be. Nyuma y'iminsi mike Joseph Kabila yafashe ubutegetsi ku myaka 29, aba perezida asimbuye se kuva ubwo ayobora igihugu kugeza muri 2019. Muri icyo gihe kingana n'imyaka hafi 18, Repubulika Demokarasi ya Kongo yabaye isibaniro ry'intambara hagati y'amoko n'imitwe yitwaje intwaro. Uyu yatowe mu matora ya 2006 yabaye bwa mbere muri iki gihugu mu buryo bwa demokarasi. Yongera gutorwa muri 2011 mu matora yavuzwemo ruswa no kwiyamajwe. Yashoje manda ye muri 2016, ariko abanza kugundira ubutegetsi ndetse biteza imyigaragambyo ikomeye, ariko agumaho kugeza 2019 ubwo hatorwaga Felix Tshisekedi Chilombo mu ihererekanya bubasha mu mahoro rya mbere kuva iki gihugu cyabona ubwigenge mu 1960. Cyo ukorera ihererekanya bubasha bivugwa ko ryabayemo deals cyangwa se ubwumvikane bwo hawe ubutegetsi n'uwo yasimbuye. Akiva ku butegetsi, Joseph Kabila yakomeje kugira uruhare mu miyoborere na politike binyuze mu ishyaka rye Front Commun pour le Congo FCC. Icyo gihe aguma no kuba senateri nk'uko itegeko nshinga ry'iki gihugu ribiteganya, senateri avi, umusenateri ubuzima bwose. AFC M23 bemeje ko Kabila yageze i Goma ku gicamunsi cyo kuwa gatanu tariki 18 Mata 2025 anyuze mu Rwanda. Ni mu gihe umuvugizi wa leta ya Kongo bwana Patrick Muyaya yatangaje ko kuba Kabila yagiye mu gice kigenzurwa na AFC M23 bishimangira ko ari umwanzi w'igihugu. Icyakora ukorana bya hafi na Kabila yasobanuriye ibiro ntaramakuru Associated Press icyajyanye umunyapolitiki Goma ari ukugira ngo atange umusanzu mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Barbara Nzimbi umuvugira yatangaje ko mu minsi mike iri imbere ngo azageze ijambo ku bakongomani ngo atange umucyo kubivuga.
ese uyu mugabo wakomeje gushinjwa gukorana na Fdlr mu myaka igera kuri 18 y'ubutegetsi bwe azakorana na M23 gute nk'uko bivugwa mu gihe M23 ivuga ko mu byayihagurukije harimo no kurwanya Fdlr? Umva uko Dr Oscar Barinda uvugira FC M23 bivuga. Fdlr zimaze imyaka 30 hano mu burasirazuba bwa Kongo zimerera abakongomani nabi, zibica, zibambura ibyabo, zifata abagore ku ngufu, zikora za kidnapping no gushimuta, zisoresha imisoro ku bene gihugu kugira ngo umukongomani agere mu murima we ajye guhinga akagomba gusorera Fdlr umunyamahanga. Nibyo bintu rero byatumye duhaguruka twebwe nka Alliance Fleuve Congo M23 kugira ngo duhagarike ibyo bintu. Joseph Kabila yakomeje kandi kugaruka mu nkuru z'abahoze mu mutwe wa Fdlr mu mikoranire nabo mu gihe cyose yari Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abayobozi rero bari bakorera inaha abayobozi na rwarakabije bahuye na ariride yewe na mudacumura bahura ikirembwe bashyira jonction mbese barahura, bamaze guhura niho bashyizeho cyo bita Fdlr, izina rusange bahuriyeho. Ubwo rero muri iyo minsi niho Kabila nawe yarashyizeho uruganda ahitwa Irikasi rukora imbunda, akababwira ngo aka ni akabando kazabaherekeza mpaka iwanyu mu gihugu. Ubwo rero bigeze aho hagati nkomeje kuzamuka nyine ngeze kuri M23 na uyu Kirongo Tshisekedi nawe gufatanya na Fdlr ni konvansiyo bagiranye, baravuga bati nudufasha kutsimbura M23 mukemera ko dufatanya kurwanya uyu mutwe witwaje intwaro, nanjye izaba ariyo ntangiriro yo kubaherekeza kubageza mu gihugu cyanyu. Mu Kinyarwanda bavuga ko si ukwanga kuraga ibyamunaniye. Mu mwaka wa 2009 nibwo leta ya Kabila yagiranye amasezerano y'amahoro n'umutwe wa CNDP, ariko nyuma y'imyaka 3 gusa birananirana, maze abo barwanyi begura AK47 baharanira ko amasezerano yo kuwa 23 Werurwe le 23 Mars yashyirwa mu bikorwa. Ariko kuva icyo gihe kugera mu mwaka wa 2019 atanga ubutegetsi, imyaka 10 yose bwana Joseph Kabila ntigeze yashyira mu bikorwa. None mu gihe azabakorana na M23 nk'uko bivugwa, umutwe ugizwe n'abo yimye uburenganzira bw'abakiri ku butegetsi bizafatwa gute n'abakongomani kimwe n'abanyamahanga? Iyi ni Intambwe Media, nge ndi Director Big Name.